Yes, reka twongere tubahe ikaze mwebwe mwese muba mukomeje kugenda mukurikira neza cyane izi gahunda za waramutse Rwanda. Niba rero ari ubwa mbere ugeze ahangaha kuri iyi channel ukaba utarakanda subscribe, reka tukubwire tuti banza ukande subscribe kugira ngo utazongera kujya ucikanwa n'amakuru menshi cyane abagiye agezweho, dore ko rero yose anyuzwa ahangaha kuri iyi channel yanyu, kuri iyi channel y'Abanyarwanda. Ngira ngo rero nkuko uba wabyumvishije n'ukuntu izina riba rivuga, iyi ngiyi rero akaba ariyo channel buri munyarwanda wese yisangaho. Niyo mpamvu rero nawe tuba tugushishikariza, nyaboneka niba uri umunyarwanda cyangwa se ukaba wumva ururimi rw'ikinyarwanda, wowe kandaho, ndetse kandi wibuke no gukanda ku kazogera kugira ngo tuzajye dukomeza tugende tunabana neza cyane gatanu kuri kagenzi ikako. Noneho rero ndagira ngo unyemerere tugaruke kuri iyi nkuru y'akababaro ikomeje kugenda ivugwa kuri iyi couple. Ni couple rero y'uyu umugabo, nta wundi rero akaba yitwa Kagame Prince, cyangwa se Prince Kid. Amazina ye bwite akaba yitwa Kagame Prince Dieudonné, cyangwa se nkuko yagiye yabamara nka Prince Kid. Ni inkuru rero y'akababaro kuri uyu umugabo ndetse n'umufasha we Miss Elsa Iradukunda. Ni inkuru ije kuba yababaza abaturarwanda bose. Mu by'ukuri abakimara kuyumva rero barize, bamwe barigaragura mu by'ukuri abibaza bati Simana kuki utumye ibi bintu biba kuri uyu muryango mwiza cyane. Mu by'ukuri ni inkuru rero ije kuba yatangira kumenyekana mu kanya gatoya cyane gashize, ubwo hari ku isaha y'isa 10 nibwo inkuru rero itangiye kugenda icicikana. Mu by'ukuri ishobora kuba yakuze se bigenze bite, iyi couple ni ibiki yibayeho. Mu by'ukuri ni inkuru rero y'akababaro, ari nayo tugiye kugenda tugarukaho ahangaha kuri waramutse Rwanda muri iyi video. Niyo mpamvu rero tugusaba gukanda like kuri iyi video kugira ngo ibintu bikomeze kugenda bimera neza cyane, ndetse kandi wibuke no gusiga utanze igitekerezo cyawe muri commentaire kugira ngo ibintu byose bikomeze kugenda bimera fresh sana. Gusa rero mbere yuko tukugezaho iyi nkuru y'akababaro kuri iyi famille cyangwa se kuri iyi couple ya Dieudonné, nyemerera mbanze nkubwire yuko ubundi iyi couple ya Dieudonné ndetse na Elsa ubundi busanzwe ntabwo baba mu Rwanda, kuko ngira ngo murabizi yuko bamaze kuba batoroka igihugu bitewe nuko uyu Prince Kid yari arimo gushakishwa n'ubutabera nyuma yo gukatirwa imyaka igera kuri 5 maze ahita atoroka. Iyi ngiyi rero ikaba ari couple yakunzwe mu minsi yashize. Mu by'ukuri ubwo yazaga kuba yafungwa, ubwo Prince Kid yafungwaga ndetse Elsa nawe rero akagerageza gucurisha impapuro mpimbano kugira ngo amukuzemo, bikarangira Elsa nawe rero atawe muri yombi. Ubwo yatabwaga muri yombi rero bikaba byarakoze abanyarwanda benshi ku mutima, benshi ndetse bagenda banavuga bati iyi couple ni nziza cyane, irakundana, ni rwo rugero rwiza rwa couple ikundana. Abangaba ni nka Bonnie and Clyde. Mu by'ukuri nibwo rero iyi couple yabo yaje kuba yafata imitima y'abanyarwanda benshi, baza kugenda bayikunda, ndetse na nyuma yaho baza gukora ubukwe. Nyuma yaho rero bakoze ubukwe, urukiko rukaba rwaraje kuba rwajurira, ubwo n'ubu bushinjacyaha bukaba bwaraje kujurira kugira ngo bufungishe uyu mugabo Prince Kid. Nyuma yaho rero baje no kumukatira igifungo cy'imyaka 5, ariko Prince Kid we abibonye ahita atorokana n'umugore we. Kuri ubu ngubu rero bakaba batuye mu gihugu cya Australia ku mugabane wa Oceania, akaba ariho rero batuye. Ni ukuvuga ngo rero uyu nguyu Prince Kid mu by'ukuri aho ari kumwe n'umugore we Iradukunda Elsa hariya mu gihugu cya Australia. Hari inkuru rero, hari inkuru y'akababaro ije kuba yatugeraho mu kanya gatoya cyane gashize. Ni inkuru rero ije kuba yashengura imitima y'abanyarwanda batari bake, baje kuba bakunda couple, yabo. Mu by'ukuri ushobora kwibaza ute se ni
iyihe nkuru y'akababaro ije kuba yababaho mu by'ukuri. Nta yindi rero nuko aba bose baje kuba bakora impanuka, mu by'ukuri baje kuba bakorera impanuka ikomeye cyane hariya mu gihugu cya Australia, ari nacyo gihugu rero bari kubamo kugeza amagingo aya ngaya. Ushobora kwibaza uti ese bigenze bite? Ni gute bisanze bakoze impanuka? Mu by'ukuri inkuru ibabaje abanyarwanda batari bakeya. Ubundi ni ukuvuga rero ukuntu byaje kuba byatangira. Ubundi ni ukuvuga ngo uyu Prince Kid ndetse na Elsa ubusanzwe batuye mu mujyi wa Melbourne. Uyu nguyu rero akaba ari umujyi nawo munini uherereye hariya mu gihugu cya Australia. Kuri uyu munsi rero mu gitondo nibwo bagize gutya bafata imodoka yabo berekeza mu murwa mukuru wa Australia wa Canberra. Ahangaha rero bakaba bari bagiye gushopinga imyenda y'umwana wabo bitegura kwibaruka. Ngira ngo murabizi yuko rero Elsa Iradukunda akuriwe mu minsi mike akazaba yibarutse imfura yabo. Ubwo rero bari bagiye mu murwa mukuru wa Canberra gushopinga utwenda tw'umwana. Ubwo rero bari mu nzira basubira i Melbourne mu mujyi batuyemo. Nibwo bakimara gusohoka umujyi wa Canberra nibwo rero baje kuba baca mu muhanda wo haruguru, ariko ubwo mu guca mu muhanda wo haruguru ubwo imbere hahise haturuka ikimodoka cy'igikamyo cyari cyabuze feri. Nibwo rero cyaje kuba cyagonga imodoka bari barimo. Iyo modoka rero nayo ihita isekura ku kiraro. Ubwo rero yasekuraga ku kiraro mu by'ukuri ikaba yangiritse cyane. Ubwo ngubwo polisi nayo ikaba yahise ihagoboka kugira ngo irebe niba uyu Prince Kid ndetse n'umugore we nta kintu babaye. Mu kugeramo rero bakaba bahise basanga Elsa yaguye igihumure, mu by'ukuri yahahamutse. Ngira ngo murabyumva nk'umuntu utwite ndetse kandi n'umwana uba waratese yarakuriye mu ngo z'abakire butaramenyereye ibintu bibi, yahise agwa igihumure rero. Ndetse na Prince Kid nawe akaba yari yahungabanye. Ubwo ngubwo rero nubwo polisi yahise ireba mu byangombwa byabo isanga harimo ibyangombwa, harimo pasiporo y'u Rwanda. Nibwo rero bahise bahamagara mu Rwanda. Bakimara kubahamagara rero bababwira amazina yabo, bahita basanga ni abangaba nyine, bahita basanga ni abangaba mu by'ukuri. Nta kindi rero bakoze, bahise babihutana kwa muganga, ariko ku bw'amahirwe nta kintu bigeze baba, usibye Elsa nyine waje kuba yagwa igihumure ndetse na Prince Kid waje kuba yakomereka ku kaboko, ariko nta bindi bintu bihambaye byaje kuba byaba, uretse uwo mushoferi wari utwaye iyo kamyo waje kubagonga niwe amakuru akomeje kugenda tugeraho avuga yuko ashobora kuba yitabye Imana mu by'ukuri. Iyi ngiyi rero ni inkuru yaje kuba yababaza abaturarwanda abatari bakeya bakimara kuba bayumva, bakimara kuba bakumva yuko Prince Kid aje kuba ibingibi bije kuba byamubaho mu by'ukuri. Ngira ngo rero iyo ngiyo niyo nkuru y'akababaro nguko uko byaje kuba byagenda. Ubwo Prince Kid yari ari hariya mu mujyi wa Canberra, muri uriya wa Canberra nako mumbabarire, mu murwa mukuru wa Australia. Nta kindi rero twagusaba usibye gukanda subscribe hano kuri Waramutse Rwanda kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru abagezweho y'ako kanya, kugira ngo ndetse kandi n'ibintu byose bikomeze kugenda bimera neza cyane. Ngewe rero mwumvaga kuri izi Mike, reka twongeye kubonana mu kanya muri ayo makuru.